Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, nk'uko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru atandukanye, yaba ayo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amakuru twibandaho ni aya politike, ay'ibyamamare n'abahanzi, ay'imyidagaduro itandukanye ndetse n'andi yose aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru tubafitiye aka kanya nuko ubwoba ari bwose muri Centrafrica mu gihe inyeshyamba zikomeje kugota umurwa mukuru wa Bangui. Nk'uko tubibabwiye, icyoba ni cyose muri Centrafrica mu gihe inyeshyamba zikomeje kugota umurwa mukuru wa Bangui. Nk'uko byatangajwe n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu ariwe Martin Zigele avuga ko umunsi ku wundi humvikana imirwano hirya no hino mu gihugu, kandi ko adashobora kwibeshya ngo asohoke mu murwa mukuru Bangui adafite abarinzi bafite imbunda. Umuryango w'abibumbye uravuga ko abaturage basaga ibihumbi 200 bataye ingo zabo kuva amakimbirane yatangira mu kwezi gushize. Inyeshyamba kugeza ubu zigenzura 2/3 by'igihugu. Amakuru aturuka muri Centrafrica kuri ubu nk'uko tubikesha BBC aravuga ko inyeshyamba zagose umurwa mukuru wa Bangui, aho zifite intego yo gukura ku butegetsi Perezida Faustin Archange Touadera wongeye gutorerwa kuyobora igihugu mu kuboza umwaka ushize. Hagati aho umurwa mukuru urinzwe n'ingabo za leta zifashwa n'ingabo za Loni, Abarusiya ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Mu ntangiriro z'uku kwezi kandi hatangajwe ibihe bidasanzwe muri iki gihugu cya Centrafrica. Martin Zigele waje ku mwanya wa 3 mu matora aheruka aravuga ko buri wese ubu ahanze amaso ku gukomeza kurinda umuhanda usigaye ugaburira umurwa mukuru uhuza Bangui ndetse n'uburasirazuba bwa Cameroon. Bwana Zigele ashyigikiye ubusabe bwa Loni bwo kongera ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro, ariko nanone akavuga ko ibiganiro hagati y'impande zihanganye bikenewe byihuse. Yabivuze muri aya magambo agira ati: kongera ingabo ntabwo ari cyo gisubizo cyonyine cyo gukemura ibibazo by'umutekano. Ibibazo by'ubutabazi n'ubukungu birasatira gushyira kimwe mu bihugu bidateye imbere ku isi muri koma yuzuye. Byibuze ingabo za Loni zigera ku 12,000 ziri muri Centrafrica. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima UNHCR rivuga ko impunzi 92,000 zahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe izisaga 13,000 zahungiye muri Cameroon, Chad ndetse na Repubulika ya Kongo. Abandi baturage batataniye imbere mu gihugu. Mu Burundi ho inkuru iri kuvugwa nuko hamanitswe urutonde cyangwa se bagaragaje urutonde rw'abashakishwa bashinjwa kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza witabye Imana umwaka ushize w'2020. Leta y'u Burundi irashakisha abantu bagera kuri 34 ishinja kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza ku itariki ya 13 Gicurasi muri 2015 kugira ngo ubutabera bwayo bubakurikirane. Nk'uko bigaragara ku rupapuro rw'umunyamabanga mukuru w'urukiko rw'ikirenga mu Burundi rwo kuwa 2 Gashyantare 2016, aba barimo abahoze ari abasirikare barangajwe imbere na Major General Godefroid Niyombare wari uyoboye iki gikorwa cyo guhirika ubutegetsi, abapolisi, abanyamakuru ndetse n'abanyapolitike. General Niyombare niwe wemeje ko yahiritse Pierre Nkurunziza ku butegetsi, noneho akaba ari ku ruhembe rw'abari gushakishwa n'ubutabera bw'igihugu cy'u Burundi. Abari abasirikare bari gushakishwa harimo General Major Godefroid Niyombare, hakaza Brigadier General Gilbert Habarugira, hakaza Brigadier General Nzeyimana Moise, hakaza General Major Gacibwenge Ponsier, hakaza General Major Ntiranyibagira Jeremy, hakaza Lieutenant Colonel Nitereka Arcade, hakaza Colonel Nshimirimana Edouard ndetse na Majoro Ndayikeza Emmanuel.
mu bari abapolisi bakuru bo abari guhigwa harimo Ngendakumana Leonard, hakaza Nibigira Edouard, hakaza na Bindika Jerome, hakaza na Bakundukize Liboire. Noneho mu banyapolitike n'abanyamakuru abari gushakishwa harimo Bucumi Moise, Busokoza Bernard, Hatungimana Leonidas, hakaza Nduwimana Onesme, Pacifique Nini Nahazwe, Ndikumana Patrick, hakaza Nshimirimana Vital, Sindayigaya Jean Claude, Nduwimana Patrick, Baranyitse Marigarita, Rugurika Bob, Niyonkuru Gilbert, Bashirayishize Dieudonné, Niyongere Armel, Minani Jeremy ndetse na Minani Jean, hakaza Mitabaro Patrick, Havyarimana Arcade, Muhozi Innocent ndetse na Sinduhije Alexis. Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, nanga dusubikiye amakuru agezweho twari tubafitiye, gusa kugira ngo nandi yose muzajye muyagezwaho mwibuke gukanda subscribe munsi gatoya y'iyi nkuru, ahantu hari ijambo riri mu ibara ritukura ukandeho uraba ukoze subscribe, kandi wibuke gukanda no kunzogera irahita iza imbere y'iryo jambo kugira ngo nandi makuru yose tuzajya tubagezaho mujye muhita mubimenyeshwa ako kanya.